Uma muthenya wa gikeno njera-ini Atumia mwena wa Lang'ata thutha wa gucererwo ni ageni aria mekinyirie kuona ndumiriri ya mwanya. File inajionyesha vizuri kabisa, na pia tumefanya hivyo ndani ya sheria, sio outside the law. Igongona riu rigwikinyitio ni andu matiganite kuria munini wa mucirithania munene akinyirie ndumiriri ya mwihoko. Kuna watu 22 hapa leo, hata kama walikuwa wamefungwa miaka ngapi, ule muda wamekaa tumeamua kwamba unatosha. Ohwo mirongo na umwe ni nimoheirwo mehia mao, angi makinyihanyihio thiku cia gutungata cioho ciao, na angi cioho ciao ciateanirio kuringana na macira uria matarie. Ile kifungo walipewa tumeitupa mbali na wataenda nyumbani, lakini tutawafuatisha tuone kwamba bado wanafuata sheria. Ona gutuika maritwa maria mekurekereirio matinagwetwo, ni twaranirie na amwe ao ho njera-ini yo na matariria matanya mao. Ninaona kana naweza kuwa mmoja wao, lakini siko sure. Nikitolewa naweza furahi sana, kwa sababu yenyewe nimesafu na nimejuta. Nikafanya business ya kuenda Marikiti kununua vitu na kuuza. Juu hiyo kazi ndio ninalea watoto yangu naye. Thutha wa igongona marekereirio na kurianira keki kuria makunguire mari hamwe othe aria moheirwo metereire maritwa mao kugwetwo niguo mainuke. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani. Asante sana, na wengine wanaweza pata